Image PAODAM Yengrim Singbo, Utam Kumar Naram Nok Sabalona, Kurumjari, Lodana, Nasigi, Royo Pop Pizeri. Cultivation of horticulture crops as an alternative to poppy cultivation in hill areas, Skim Gimakada, Nomigoiba, awareness program Pangtokre. Tham Sum Satagadava, Ariba Palagi, Meltrani to Emerson, Nut Sankritangi, Meltrani Twigi, workshop production, Nasiragi Hodokre. Kaibul Lamjauda, Ethnic Heritage Parks have the Ayatpam to Legend Haina MLT, Robindro Pondokre, Loinana, Kunminito Suba Sub Junior National Wushu Championship, Nasidagi, Okre. Howzik Mapunga Paulo with a cultivation of horticulture crops is an alternative to poppy cultivation in hill areas. Skimgi Asigi Makada, Nomigoiba district level awareness program Ama. Walnut Development Officer ISNSC Tenopal District Sindona District Asigi Palbung Village Junior High School Ground Pangtokre Thromaduda Tenopal District Deputy Commissioner Srimati Manwam Singh Walnut Development Officer ISNSC More Tenopalgi Lenin Khwairakpham ISNSC AO AK Somorjit Tenopal Police ki SI Assem Biren Amadi Palbung Village Chief Lamkhomang Hokipna Maroiba Muising Oike. From Maduda DC Tenopal Manom Singh Na Pondo Kibada Manipur Lenga ki War on Drugs 2.0 Sanction Lakliba Kongtang Asida District Asida Laiba Kul Singda Poppy Cultivation Torumba Singh Tokpiro Amadi Kulgini Tau Singh Nasu Poppy Tanaba Kanagumba Amatada Lampiva Yaroi Karigumba Lampiram Batok Labadi Ningtau Adugi Matakta Logi Tabak Lakutkani Haike Lunina Haksang Soningai or plastic kaya lamdam asidagi mapung phana muthatnaba honabada miyamna punna thodang lomina se haibu wapam kaya amasu thom aduda thamke polythene bag so apoina ban to pravadi ban to we aru hota se kunmanunda taba lera su pomraga pamchai chaihan tabi da tawase July 1 dagi plastic bag ko ham pravadi adum season na ba to ngai hon na se sisu drug tai to man bagi mayam na bazar cha su bag pu da bazar cha to ga su bag pu pro polythene da pot maya yong da to da ngai aru ga cha thak ko isu disposable cup na devi da akoi steel cup oibra akoi ate cup to season na rega to se Walnut Development Officer ISNSC Moregi Lenin Khwairakpham na Thorum Gamari Lainana Pono Paumising da Pono Kibada Nasigi awareness asina maru oina Palung Village amadi khul asigi akwe with the Laiba Khul Singna poppy cultivation Torumba Yarabasu illegal oiba maramna Asumba Lambiromda Laknabagi Lambida Department Asigi Makhada cultivation of horticulture crops as an alternative to poppy cultivation in hills areas asigi naunalakpa scheme asigi Makhada La Nasal Ruba farmers sing asibu Asumba Romda Laknaba Thorum Asi Pangchokpani Amadi Manipur Lengang Nasu War on Drugs 2.0 Sanksi Lakliba Kongjang Asida Miam Punna Sawat Minasi Amadi District Asida Laiba Mipum Kudingmak Afava Masama Upava Amam Wailasi Haike Manipur Department of Fisheries Sinduna Kungani Toisuwa National Fish Farmers Day 2022 ngasi Lampen Party Labor Department asigi auditorium da pangtokre Throm ado Consumer Affairs Food and Public Distribution Minister L Susindro Maitaina Hodoke ngasi throm da Fisheries Minister Ais Dingo Veterinary and Animal Husbandry Minister Kasim Wasum Fisheries Director Ais Balkrishna ICARNE Ais Region Ge Senior Scientist Dr. Basuda Sanam Thabam, Fisheries Secretary Ais Robita IAS, Assistant Secretary Nita Arambam, Daya Group of Industry AGM Saibal Secretary Department Official Amadi Staff Singh
amadi longmisingsu saruk yaki throngi manungchanda Manipur ki Directorate of Information and Public Relations DIPR na thagi phongba journal Manipur Today gi July thagi edition su phongki nonana Department of Fisheries na mamang sahi gi November manga da Imphal gi mapal kangji mungna pangthokhiba Annual Fish Fair cum Fish Crop Competition 2021 da makong matang tarakharba fish farmers indasu mana matum sing yantokhi Tapasya, a center for performing arts, Singjamai Wangma, Pevia Pandit Legai Imphal East Manipurna, Tapasya Training Center Kaksinga, Kusham Naduna, Ministry of Culture, Government of India ki Sentang Makhada, Ariba Palagi, Meltra Nitoi Amasung, Nat Sankritanagi, Meltra Nitoi Matanga, Tamasum Satagadaba, workshop cum production gi, Thorum Ama, Nasidagi Hotokre. Kaksing district ke Kaksing Wide Senapati Lekai de Leba, Nityan in the Mando to Pangto Kiva workshop cum production gi, Thorum Hotokwa Aduda. Guru Mayam Dharmadas Sarma, Deputy Director, Program Section, Department of Art and Culture, Government of Manipur, na Atoy Mitung. Sawajam Temba Pungi Wazana, Akanaba Mitung, Amasong, Nitozam Sursan, Kon Pangba, Sebok Pala, Ariba Pala, number 2, Sri Sri Govindaji, Astakal, Togal, Lup, Puvana, Thoramapu, Oina Saruk Yaki. Atoy Mitung Oikiba, Guru Mayam Dharmadas Sarma, Deputy Director, Program Section, Department of Art and Culture, Government of Manipur, na Maki Warol Period and High, Ariba Palagi, Mel Taraganitoi, Asigumba Yamna Tangsilaklaba, Oibana, Hodak Iba, Naha Singda, Tapasiana Sindiduna, Tamasumna Taki Tambigidoriba Si, Apapa Kongtang Amani, Haina Lose, Haina Pondoki, Tamasumna Satagadoriba, Waxum Production Git, Torum Aduda, Saknairaba, Manipurgi Pung, Pazakayana, Ariba Palagi, Meltra Nitoi Amasung, Nat Sankritangi, Meltra Nitoi Matanga, Suaina Taki, Tambigidori Haide. Sana Silaga, Stajda, Yamna, Arimatamama, Yam Sanaramba, Hojiti, Sanabatigam, Lam Lake, the Sinagidana, Sira Batona Ladiba, Mel Trani to Ariba Palasibu, or shops that an income productions to Topiratana, Masigi Tran Twisi, Noema, and Birak Nabagi, Don Sabama, Lovasi, Yamna, Pegi, Manipurgi, culture, Manipurgi, performing artists and Kritangi tradition, Yamna. Choba step amani hoi kainasu kanana hona wada choba khongthang amani Library and Information Center Secretariat the Lieutenant Satrakpa Samri ge kun ge taret suba special Sunday gi thorum ngasi Board of Secondary Education Manipur lowa High School Living Certificate Examination 2022 da Manipur pumbagi ahum suba position phanglakrabi Menaka Huidrom Mapal suba position Panglakrabi, Saina, Mangam Amadi, Kungamato Suba, Position, Panglakrabi, Morang Tem, Devrani, special guest sing Oina Saru Yadro Pangto Kre. Thoramaduda Kaksing District, my Purakrabi, Mahiroi Ahumda, Thoramaduda, Saruk Yakiba, Mahiroi Singna, my Palakrabi, Mahiroi Ahumna, Matom Karamna, Matam Sri Nabage, Karamna, Kanna Hona Birpage, Loinana, Wakal, Sarang Naba, Amadi, Pakatpa, Imung Manungi, Amadi, Imanaba, Imanabigi, Marakta, Sarang Nava Porpa Matamda, Matokram na Wakal Pataduna, Honak Pagi, Haibagi Matanga, Mahiro Ohumgi experiencing Puna, Kaminake, Loinana, Thoromasigi, Akanaba, Wang Racing, Wakiva Singna, Mai Pal Krabi, Mahiro Ohumbu, Tagatpa Pundo Pagaloinana, Saruk Yakiva, Mahirois, Singbu Puning, Tagatpa Amadi, Makoigi, Tungi Punsida, Mai Papa, Amam Weraknava, Wakum Kasu, Fondoke. Manipur Adventure and Mountain Biking Association, Mambana, Manipur Mountaineering Association, Lamdanda, Environment Kanbagi, Kongjang Ama Oina, MMI, the fruit bearing tree kaya, Taki Bagaloinana, Makwam, Marang Singh, None District, massive landslide, Tokiba to the rescue team, the Yao Ruba, MMTAG, member drama Toida, Mambagi brand ambassador, Oiribi, actress Lysam. Somana Achamba Kudol Piduna Puning Tawat Pagitrom Amasu Pangto Kre. Thromaduda Mambagi President Dr. NG Arun, Mamtagi President Dr. L. Surjit Amade, Tongan Toanba, Myokiasu Sarubyake. Ideal Youth Association Ia Kaksing Waina, Ima Hostel Kaksing Kaitelga Kusam Naduna, no Migoiva, Lem Ana Lang Bagi Achoba Camp Ama, Kaksing Waidi, Kongoi. Community Hall of Pangto Kre, Sahil Specialist Doctor Ama, Medicine Doctor Ama Yauna, Satakiva, Lemna Ana Lang Bagi Campaduda, Mio Sani Nipurom, Lemna Ana Lang Kibagaloina. Matau Tava, Hidak Lantak Singsu Lemna Pangan Ki. Ideal Youth Association Secretary Ravi Chandra Hai,
aying asa honglakpa nong amukta nuksa amuk khangsa sabagi matam oirakpa asina maram oiraga miyamda ana yek yamna yaunrakpagi matam asida Kaksin Kaithilda leiba ima hospital da doctor amari staff sing thabiraktuna ana laying bakhaktana tana hidak langthak kaya ama lemna phanbibagi damak yagi maikaidagi ima hospital gi timbu thagatpa phongdroki yam he nuaijaba mana ngasi free health camp masida akhoi angang gi child specialist doctor ma lengbirakpa aduga medicine gi doctor ani amasu yauduna ngasi asi ahal sing su yamna fadana layeng digi hoji hoji si moi de layong sing si pulap khamina raga aduga makhoida ngaram basing sigi hidak medicine asi su lemna ngasi gi yam chauna ima hospital na biri masigi damakta su ima hospital ko hainga litana thagat phongdo chari Numit Kuntrani Satharakpa workshop cum production on Brahma Tal Ngasi Basikong de Leba Sinsuba Sanglenda Lusinkre Guru Irabon Institute of Manipur Culture Na Sinduna Satharakiba Brahma Tal workshop Lusinbagi Throm Aduda Padam Shri Awardee S.S. Thanil Singh Manipur State Kala Academy Awardee and Irabot JNMDA Gi Guru M. Satyavan Amadi Basikong High School Gi Headmistress and Sana Tombin Amatang Sina Atoiba Mitunglen Thorom Mapu Amadi Akhanaba Mitunglen Oina Saruk Yaki Nasigi Thorom Aduda Guru Irabot Institute of Manipur Culture Gi Secretary N. Tolen Sanana Keynote Address Pidon High Brahma Tal Asi Yamna Maru Oiba Nat Sankritan Gi Manung the Yawba Tal Amani Masibu Tungda Horuk Livesingda Kanganabagi Pandam the workshop Asi Satavani Makatana Institute Asina Lakaturiba Mirol Singidamak Angamba Thaktal Laiba Kalagilam Sing Asi Kanganaba Honagani Amadi Maitei Pung Amadi Don Dulok Solongi Mahi Sing Taki Tambi Naba Tabaksu Pakatagani Haina Podoke Warang Kunogda Hojik Saba Horiba Aside Eco Destination Park ni Masidi MLA local area Pandagi Lak Kuntra Amadi Tourism Department Dagi Sempram Khara Putok Piraga Saba Hobani Masidi Hojik Kabul Miamna Pamliba Ethnic Heritage Park Aduna Tehaina MLA Thanga Ti Rovindro na Phongdokre Ngasi Thanga Kendragi Kabul Makha Lekai Leba Ima Phoibi Community Hall the Demand Committee on the Construction of Ethnic Cultural Heritage Park Kabul Lamjaun Sinduna Pangthokpa Miang Mimpam Amaga Mari Lenana Paumi Singna Hangba Wahangi Pakum Pirna Magna Wafamasi Ponokivani MLA Thanga Ti Rovindrona Makhatana Ponokivada Sangai Horpam Oiba Kabul Lamjauda Miam the Pamliva Ethnic Heritage Park Sava Sida Maki Magi Dagi Ayat Pamtarijade Nasi Punliva Miam Gimipam Asidi Warang Kunogda Ethnic Heritage Park Sava Haukre Haiba Wafam Amana Miam da Samam Nava Pokhaliba Asigi Matanga Sengdok Nabagi Pambami Famni Kabulda Ethnic Heritage Park Sagani Haibasi Maki Windadi Matam Pumbada Taramna Oxeri Haina Mang Makhatana Pondoke How's Moina Ethnic Parky Moina selectors Atopa site. Alo Havis Kuna Sa the Kotorizina Atopa site Amadani Puki at Obumalay Puki at Obumapas and Lami Space Hang at Obumalay and the Puki at Obuziga Sagona Raga when Nakan Space is a Quena as I ecosystem parks equal same to the size of Quena 100 days program. As you know, government 100 days program, then none of higher than a word putting the Tapusikana in Salagate. Nasim Shamadu Demand Committee on Construction of Ethnic Cultural Heritage Park Kabul Lamjaugi Thomas Singh Amadi Singmai Dagi Horaga Kabul Sagram Paubagi Miam Susaruyaki Nasim Famaduda Miam the Punna Lokiva Warep Singi Manunda MLA T. Rovindro Amadi LDA Chairman M. Asni Kumaru Kabul the Sangba Yaro Haina Ating Batam Lambadu Lautokle Ethnic Heritage Park Ase Kabul Lamjau the Soida Sabiu Lagliba Tang Trama Toida MLA Tanga Lunana Kabulgi Miam Minister Unaduna Ethnic Heritage Park Ase Kabul the Sabinava Hijaba Heritage Park Ase Kabul the Sadrabadi Akan Mokong Sangsingani Haina Miamna Mot Amata Wanasu Lona case. Duijo Takalambam na Iba Kongulgi Mami Haina Ming Tonba Siding Lirik Nainabagi Throm Ama Nasi Progressive Writers Association Manipur Sindula All Assembly Rota Leva Hindi Parishad Hall Pangthokre Nasigi Throm Aduda
Sorai Sem, Ratan Meitei, Social Worker, Raskumari, Nirmala Devi, Vice President, Progressive Writers Association, Amadi, Langol Iboyama, Advisor, Progressive Writers Association, Atoiba Mitunglen, Thromapu, Amadi, Akanaba Mitunglen, Oina, Saruk Yakibagalena, NG Mani College Assistant Professor Irengbam Ongbi, Sunita Devina, Laiki Matangda, Wangang K. Ngasi Jirbam, District Lakipur, the Laiba, Interstate Bus Terminus, Asi, Palibalenga, Asigi Semester, and Biren, Gipuning. Singsinjari Haina Peace and Development Association Jirbam Padagi Secretary Y Asokumar Singana Pami Singo Unaba Amada Pondrokli Mang Makatana Haikivada English Singing Sumatara Da Jirbamna District Pangdringai Mamangdagi Lakipur Haiba Kulasida Acres Nipanga Dasmik Marpuga Taretgi area Ama Interstate Bus Terminus Sani Haiduna Lam Sing Asi Lowcre Building Maton Ohumgi Su Sabire Adubu ngasi phawba thabakta onthok pektri building gi phibam su yamna phatre maram asina paliba lengak asigi semester and birena miyeng sangbi haina phongdokli pawmising onaba aduda Peace and Development Association Jirbam gi President S Jasop Singh, Vice President CH Rajendra, Vice President TH Mangi Singh, Assistant Secretary S Lanmani amadi atai maru oiba patagi thomi sing su saruk yakhe Narang Numidang Pung Trama Tharum Tarakumatamda Impal East District Manung Sana Leba, Kurai, Putiva, Laikai de Leba, Tangjam, Kolupta Tokba, Kanasay Navagi Todo Amada, Tangna, Yan Badagi Mio Ama Makuta Tamtina Sok Pagaloina, Kanasay Nava Adu, Kamdok Nava Amade, Sangtaina Nava Satluba, Kurai Social Youth Club Ki, Mio Singda, Accused Oriba, Mio Singna, Pazaba Waiwata Kaya Sina Tuna, Sanakano Haiba Wapam, Pongdok. Pagaloina, accused of Muising a sea, Matic Sava Logi Oiva, Sera, Peter Badi, Laka Asida, Lehen Bamadi, Sangbada, Ating Batamle, Haina Club Ki, General Secretary Lysam, Indi Leona, Foundrokli, Nasi Korai, Lamnon Leva Club, a Sigi Officer, Hiram Masiga Mari Lena, Pangtuka Power, Pam Amada, Mahakna Makata, Haikivada, Narang Midang, Imung Manu, Nungaina Daba. Khara leibadagi khana sainabagi thodok asi thokpani thodok aduda thangjam ibo pisaki masanupa TS Somrendo sahi yankai mapan TS Bijoy sahi nipu nipan TS Ratan sahi kunthaga nipan amadi thangjam Bijoy gi masanupa TS Ronet sahi kunipan haiba mioi mari asina thang amadi utup watup pairga thangjam Premsan sahi nipumwa gi imungda sanglaktuna khanaba horakibani amadi thang paiduna yalakibani Thodok aduda Premsan gi oi thangba khutki khudumbi tamthina sokki amadi thangjam kanan sahi yankai da khut puk amadi haksang gi mafam khara asopan nangki loinara thangjam asananda sahi kuntaruk asisu ngaksam amadi pheganda chaitumna kalakpagi sokki pawasi tabadagi khamdoke haina satluba club ki volunteer singdasu thangjam ratan gi imung manungna club nawalode Sangalkanu Haiba, Pazitaba Wapam Kayasi, Pongdo Kivani, Maramasina, Ekizoriba Mui Mari Asi, Logi Matung in a Subsava, Dandi Pigadavani, Karigumba, Pidava Targadi, Mui Mari Asi, Lekaida, Lehendava Yauna, Kongan Kaya, Sanksi Lalagani, Hoji Hoji, Tangjam Premsangi, Premsan Asi, Sija Hostal, the Lying Satari, Maram Asina, Mari Lane, never sing the Hiramasigi Matanga, being Sangviraga, Logi Oiva, Madiksava, Punishment PBO Hike. Gadi aigi oiba jarak pi der batar gadi phangji ba koina kamaka yagi pungjang lekai sida jangan da ba haina koina club na ware logja gani dari gumba kare koigi hai bami asibu matik cha badan di pi da batar gadi ke so si club na ai mung si moi sing si lekai sida leihan da ba Mumbai ki are forest metro 3 car set sanaba government thongli ba dugi mayokta Shiv Sena gi lusingba ama oiriba amadi hanagi minister Aditya Thakre na lusingba miyam amana yaning da phongdoktuna protest sathakre hanakta Maharashtra ki Chief Minister oikiba Eknath Shinde na Kanjurma ta sagada ba metro 3 car set adu are forest oina sargani haina lauthokibani protest aduda Aditya Thakre na haikibda masi Mumbai gi damak thengnabani punsi gi damak thengnabani forest gi damak amasung aikoi gi tribal sing gi damak ta aikoi na thengnari bani aikoi na laringai da upambe ama phawba maru phukide Maharashtra government na aikoi da sauriba adu city asida tainfam thokte climate change asi aikoi gi thakta leibani na jungle amadi environment ngak senba mathau tai
अरे सी अखोई सिटी द लेबा टॉप टॉप फॉरेस्ट अमनी अरे की एकर सानिपान ग सुमना निपान रिजर्व फॉरेस्ट नि हाइना दब ठाकरे ना लाउथोखिबनी मसिदा कार सेट सारोइदबनी मियोइबगी कलकपना अखोई सिटी की बायोडाइवर्सिटी मांगहनलोइदबनी हाइकी पुन्ना एकर लिसिंग अमगा सानिपान की एरिया ओइबा मुंबई के अरे फॉरेस्ट ता गवर्नमेंट कार सेट सानब थरांग तोरिबा अदु यानिंगदे हाइदुना प्ले कार्ड सिंग पाइदुनसु लाउकी एरिया सी मेगालोपोलिस की ग्रीन लंगनी हाइना खांगनरिबनी लिसिंग अनिगा सुमना त्रामापंदा अरे फॉरेस्ट ता हौरिबा उपाम्बी सिंग अदु मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ना ब्रिह मुंबई म्युनिसिपल दगी परमिशन निखी मदुदा एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट कया ना प्रोटेस्ट तौकी मखोइन हाइबदा अरे फॉरेस्ट ता लमलकी सा उसेक मयाम अम लई उपाम्बी लाख मंगा रोम हौरी तुरेल अनिसु सेली हाइकी नोंग कन सुबन मरम ओरदना तेलंगाना की मही तंफम संघ खुदिमक हयेंगदगी नुमित हुमनी सुटी ओरगनी लाउथोक्रे वाफम असिस चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर रावना मिनिस्टर्स अमसोंग ऑफिशियल सिंगा फमिददुना ओंग थाकी मीटिंग अमा फमिदर मतुंगना लाउथोखिबनी मसी मतांगदा चीफ सेक्रेटरी ना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सिंगा लोइनना हाना मीटिंग अमा पांगथोक्रे हाइरी स्टेट अदुगी डिस्ट्रिक्ट अयामबगी अकुटपा मफम सिंग इसिंग थुमदुना लेरी डिस्ट्रिक्ट अयामबदा नोंकन सुरी सांग ख्वाइदगी यामन सुबा जया शंकर भूपाला पाले डिस्ट्रिक्ट की कालेश्वरम ना ओइखी सेंटीमीटर 35 यौना नोंग सुरी हाइरी वेदर ऑफिस ना हाइखिबदा मगाताना नोंकन हाइथेगिनि हाइरी सानबगी पाउदा नुमित मंगा सुमना सथगदबा कुनगनिथोय सुबा सब जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप ngsidagi हौख्रे हिमाचल प्रदेश की मंडी डिस्ट्रिक्ट लैबा पडल स्पोर्ट्स स्टेडियम दा सथरिबा नेशनल चैंपियनशिप असिदा स्टेट कयादगी टीम कोच टीम मैनेजर अमदी सानरो यावना पुन्ना माहिरोय लिसिंग अमग चनिगा हुमरामदोइना सरुक यारी हाइरिबा चैंपियनशिप असिदा मणिपुर की टीम कोच टीम मैनेजर अमदी सानरो यावना मियो यांखै निथोइना सरुक यारी जिरबाम डिस्ट्रिक्ट के हिलघाट मनिंग लेकाई कम्युनिटी हॉल दा सोरोक अतिंगबे यूथ क्लब जिरबाम सिंधुना था असिगी तांग अहुमदगी हौना कांखुट निपान सरुक यादुना सानबा हौखिबा अहानबा हिलघाट जीपी मिक्स कांग टूर्नामेंट 2022 जिरबाम की ngasi मैचता हिलघाट जीपी कांखुट जिरबाम अमदी इमा कांखुट कासार टीम अनी न सानकी हिलघाट जीपी कांखुट ना टॉस गमदुना माइकै खनखी अदुगा इमा कांखुट कासार ना कांग कापा हौकी ngasi मैच अदुदा ई देवान सिंह ना अंपायर ओइकी अपिबा मतमदा हिलघाट जीपी कांखुट जिरबाम ना इमा कांखुट कासारबु पंजल 34 मापंदा माइथिबा पीकी हयेंगी मैचता पंजेल क्लब खुनौ अमदी यूनाइटेड 7 स्टार गा सानगनी हौजिक अरुइबदा मरुइ पाउन पिजरी कल्टिवेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एज एन ऑल्टरनेटिव टू पॉपी कल्टिवेशन इन हिल एरियाज स्कीम की मखादा नोमिगोइबा अवेयरनेस प्रोग्राम पांगथोखरे थाम सुम सथगदबा अरिबा पालागी मेल ट्रानी थोय अमसों नट संकृतन की मेल ट्रानी थोय की वर्कशॉप कम प्रोडक्शन ngsidagi होदोखरे कैबुल लमजावदा इथनिक हेरिटेज पार्क साबदा अयेतपम त लेजदे हाइना एमएलए टी गोविंद्र ना फोंदोखरे लोइनना कुनगिनिथोय सुबा सब जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप ngsidagi हौखरे ngsidि इमेज पाउडम सदोक सेवा मतंग से लोजरे म्यामबो मुखना खुरुमजरी।